بریا روژانên cejna Remezana pîroz herêk ji rêveberiya polîsên parêzgeha Duhokê û rêveberiya hatin û çûnê planeka dariştî danabû û di Kongrekê Rojnamevanî de yê hevpişk. Rêveberiya giştiya polîsên Duhokê û rêveberiya hatin û çûnê amarên rîdanên û rojanên cejnê ragihandin û li destpêkê berpirsê peywendî û ragihandina hatin û çûna parêzgehê ragihand ku li rojanên cejnê neh rîdan peyda bûbûn û 18 welatî jî birîndar bûbûn. لروجا ایکیا جشنی اوریدان تحاتینا پیدا کردن به کورتی زاویتا بو مانگش که ترومپلا گوار گریاو سه کس بریندار ببون فایده بودومی سه دو ترومپلا لک داو کشان موتورسیکل یادی یا بار هلگر ل انجام دا یک کس بریندار ببو ل آخر ترومپلا که توش هنگافتن ببو خل چند دار استین کاره به دابل انجام دا یک کس بریندار ببو دیسان لزاخو ترومپلا کا تایبت خل زارو که دو سالی دابو به سختی و دجواری بریندار کرد بو لروجا دوی یا جشنی سیمیل بو آلوکا دو ترومپلا لیک دا بو اکر یادی تایبت لانجام دا 4 کس بریندار بون سه آفرد دگل ظلامه که لزاخو دمجمیر 4 نیوی اواره ترومپلا کا تایبت دیسان خول زاروکه که 7 سالی دا بو به سختی و دجواری بریندار کرد بو لجادا ابراهیم خلیل کامری تایبت خول دو کسان دا بو بوزانی که شوان آفرد و یدی زاروک بو بگرانی بریندار کرد بو درباره روژا سی یا جشنیم الجادا باطیفا ترومپلک توشی لیکدانی بود دگل ترومپلک دی تایبت دگل پیکم اکا بارهلگر سه کس بریندار ببون سرسنگ بو قدش دمجی من هفتی مغرب ترومپلک تاکسی خول تایبت دابو امشین بیجن کو دو کس سختی و دجواری بریندار ببون هر وها جام جا پیکرنه کو پشتی هر سروجن ججنی روجا بهم ودانه براستی دهی مگلک ریدانت هاتنو چون هبون جه داخله یک کس بو یا قربانی و گیان خوش جزدا و نه کس به سختی و دجواری بریندار بون هر دوی کنگره روزنامه‌وانی دا برپرسی راگهاندنا پولیسین پارێزgeha Duhokê ragihand. Tenê du rîdanên diziyê li parêzgeha Duhokê hebûn. Zêdebarî hebûna çendîn rîdanên dî yên sivek. Rîdanên şerî 15 rîdan, rîdanên hatin û çûnê ango kêşên hatin û çûnê evên bingehên polîsê hatine tomar kirin 19 rîdan bûn. Kêşên meyvexwarinê ango evên meyvexwarîn el cihên qedexekirî el sertaserê parêzgeha Duhokê 8 کیش هاتین اتمار کردن هر وصا 7 ریدانن آنکو 7 کس سرا تاوانا خازوکی هاتین دست سر کردن الپارزگاه دوکی و هر وصا 2 ریدانن دزیجی هبوینه سرتاسر پارزگاه دوکی و تاوانبرن و هاتین دست سر کردن لگوره گوتنا داخویانین هر دو ریوبریان جمارا ریدانن اف ساله ین ججنه براوردی دگل سالن بوری دکمیه دابون بیار آمدی بادینان سات Duhok